da, taj punk. Možda čak opasnija riječ nego metal, jer koliko je djece tek to pokvarilo. Ali ipak postoji još jedna opasnija riječ od punka, a to je oi. A danas ćemo vidjeti što je oi, kako je nastao i zašto je bitan. I besmrtnim riječima Last Resorta, no fuss, no mess, just pure impact. 70. godina prošlog stoljeća Engleska se borila sa naglim propadanjem svoje ekonomije i sve što je izgrađeno u poslijeratnim 50. i 60. godinama polako ali sigurno je nestajalo. Engleska kao supersila 60. i najveći izvoznik automobila te prva koja se industrializirala nije mogla pratiti korak sa svijetom, pogotovo sa susjednom Francuskom i Njemačkom. Sukob Izraelaca i Arapa poznat kao Jom Kiporski rat također nije pomogao i nestašica nafte se osjećala. Štrajkovi na sve strane tih godina u Britaniji su čak i grobare natjerali da stanu sa poslom, a nije bilo niti čudno biti bez struje par dana tjedno. Sindikati su se žalili na sve strane, ljudi su gubili poslove ili generalno odbijali raditi, a sve to se reflektiralo na mladež, pogotovo u medijima koji su još više potpirivali vatru i prikazivali situaciju možda i gorom nego što je čak bila. Nije pomogla niti činjenica da je Engleska još uvijek u to vrijeme bila duboko klasno podijeljena, te su to bila dva totalno različita i ekstremna svijeta. Jedni u svojim kulama od zlata, a drugi u blatu. Sve te podjele izrodile su jedan bunt u mladeži Engleske i rodio se punk. Svi su bili neprijatelji, od visoke klase političara pa do samih medija koji će postati glavne teme ovog buntovnog pokreta, a poruka će se primarno prenositi glazbom. Daleke 1977. godine Sex Pistolsi su izdali sada već legendaran Nevermind the Bollocks album i praktički okrenuli svijet na glavačke. Joe Strummer, za kojeg ste možda čuli negdje, i njegov band Clash su krenuli istim stopama nakon što su Pistolse vidjeli uživo i ušli također u legendu. Ali nešto tu nije štimalo. Ukratko, Sex Pistols su se pokazali kao u potpunosti fabriciran bend od strane Malcolma McLarena, a i glazbene industrije koje je bio potreban neki šok, tako da je njihova anarhija brzo i neslavno završila, dok je Clashu falilo uličnog kredibiliteta. Pogotovo Joe Strummeru koji je blago rečeno rođen sa srebrnom žilicom. Pistolsi su bili za pozore ili suicidalne narkomančine koji drkaju na Sida Viciousa, to jest Simona Ferociousa, kako ga je legendarni Fred Mercury nazvao. I called Sid Vicious, I called him Simon Ferocious or something, and he didn't like it at all. I said, what are you going to do about it? A Clash za djecu bogataša koji ne znaju kuda bi sa sobom ili bi dizali revolucije iz svojih nepospravljenih soba. Vrlo jednostavno jer je tako i dan danas. Punk kao takav će vrlo brzo otići još dublje u kvazi intelektualnom i umjetničkom smjeru, pa će tu biti i novoga vala sa synthesizerima, a sa druge strane okrenut će se totalno i radikalno, to jest u anarhističkom smjeru koji će također koketirati sa umjetnošću. Jedni od najbitnijih luzera sa te scene su svakako Crass, ali ne brinite, ima i street punk odgovor na to u obliku Special Dutiesa i njihovog hita Bullshit Crass. U pozadini svega toga se tu kuhalo nešto puno veće, puno iskrenije i žešće, a to su bili dečki iz sela pored Londona po imenu Hersham, koji nisu imali nikakvu umjetničku pozadinu, već praktički huligansku, sa nogometnih utakmica i čisto srce engleske radničke klase. Naravno, pričamo o Shemu 69. Iako osnovani 1975. nisu imali nekih većih uspjeha sve do izlaska singlice Borstal Breakout 1978. godine. Shem 69 su praktički pomeli sve pred sobom svojim iskrenošću, direktnim pristupom i uglavljivanjem zajedničkog pijanja kao da se na tribinama. Himnu If the Kids Are United danas znaju svi, staro, mlado, muško, žensko, no u to vrijeme značila je nešto sasvim drugo. Pozvala je klince iz svih slojeva društva da se ujedine protiv zajedničkog neprijatelja. Jednostavan i direktan pristup bez intelektualnog preseravanja i dvosmislenih poruka. Koliko su zapravo Shemuci Percy sami bili iskreni u svemu tome, prepuštam vama da prosudite, ali definitivno su definirali taj rani oi zvuk. Ipak nije sve bilo cvijeće, iako su Shem 69 ušli u legendu te stekli priličnu popularnost, pratili su ih nedaće sa nasiljem na koncertima i raznom ekipom koja se skupljala, to jest takozvani skinheada National Fronta. Shem 69 će ubrzo objesiti cokule o klin 1980. godine, no netko drugi je bio također paralelno sa njima u skorome istome košu, pa čak i prije njih samih. O da, možda i najlegendarnije ime same oi scene, iako će oni prvi reći da nisu oi i da nemaju nikakve veze sa tim, već su stari punkeri sa ulice. Naravno, pričamo o Cock Sparreru. Vjerojatno sam
fulao ovaj dio Spareru, ali jebi ga, ne mogu ja to izgovoriti. Osnovani 1972. godine u radničkom East Endu, londonskom kvartu, Spareri su prava djeca ulice i rock'n'roll iz puba. Prije nego što se Malcolm McLaren zakačio za Pistolse, Spareri su trebali biti njegov prvi projekt, no dečki su već tada imali integritet i vidjeli kroz Malcolmove laži. McLaren se fokusirao na Pistolse i ostale povijest, a Spareri su dobili priliku sa izdavačkom kućom Decca i izdali singlicu Running Riot te opasne 1987. godine. Nažalost, nije odjeknula scenom i možda su Spareri bili malo prije svog vremena, to jest timing im je bio loš, no svejedno su stavili možda i najveći trag na OI sceni izlaskom albuma Shock Troops koji se kuhao skroz do 1983. godine. I premda su imali materijala za album još 1978. godine, jednostavno nije bilo interesa da se izda i nije se računalo na komercijalni uspjeh. Tragična je to sudbina jednog velikog i praktički najbitnijeg benda u cijeloj povijesti punka koji će sva priznanja dobiti tek koje desetljeće kasnije, a i dan danas su aktivni premda se čini da će uskoro u penziju. Ako možete ikako, uhvatite Sparere jer ja znam da sigurno budem barem još jednom. Pjesme sa Shock Troopsa iz 1983. godine su redom sve do jedne legendarne poput himne England Belongs to Me. Ona je tek kasnije uvrštena na album, prvo izdana bila singlica, koja je obrađena na milijardu načina, pa valjda i svako selo ima svoju. Bolje stvari možda pripadaju vama, ali Kutina pripada nama. Pa sve do sarkastične Where Are They Now? And I believed in Jimmy when he told us to unite. Where are they now? Koja se osvrće na ranije spomenute Rotena iz Pistolsa, Stramera iz Clasha i Persija iz Shema, koji tada više nisu bili aktivni na punk sceni. Što god mi rekli i mislili, Shock Troops ostaje seminalno izdanje za punk žanr, a vjerojatno i najbitniji za cijelu oi scenu. Tu negdje je bio i band koji svi često zaboravljaju, a vjerojatno jednako bitan, ako ne i bitniji od prije spomenutih Shemovaca, a to je definitivno Menace. Klinci iz radničke klase, djeca londonskog King's Crossa i borci prvog vala punka osnovani 1976. godine. Problem sa Menaceom je što su vukli korijeni iz umirujućeg progresivno-psihodeličnog roka i nagli zaokret na punk im je legao kao budali šamar, no sve se brzo raspalo. Screwed Up i Insane Society su možda jedni od najbitnijih singlova tog ranog perioda punka iz razliku od Shema. Menace je više izgledom i glazbom privlačio punkere, dok su Shemovci vukli skinse. I dok se tako punk praktički borio sa samim sobom kuće i štoće, jedan bend je imao zacementiranu ideju kako bi sve to trebalo izgledati, a to su Angelic Upstarts. Krenuli su te legendarne 1987. i možda su jedan od politički najnabrijanijih bendova tog vremena sa izraženim antifašističkim stavovima i osjećajem za socijalnu pravdu. Pjesme poput Murder of the Little Towers koja direktno proziva policiju ili Never Again o besmislenosti i stradavanju u ratima su udarale puno jače od bilo kojeg fabriciranog hita Pistolsa ili wannabe revolucije Clasha, premda su i sami Upstartsi prvotno bili inspirirani Clashem. Definitivno su Upstartsi bili favoriti i jednog čovjeka koji je praktički popularizirao termin oi, a i cijelu scenu. Svakako kontroverzna figura pod imenom Gary Bushell. Shem 69 i Cock Sparrer su definitivno uhvatili taj duh oja, no službeno sama terminologija još nije bila definirana i više je to bio duh ulice i bunt radničke klase. Pogotovo za Cock Sparrer koji su bili na istoku Londona dok se na zapadu razvijao punk. Gary Bushell, teški trotskijevac i socijalist u to vrijeme tih 70-ih godina, kvazi muzičar, a i promotor, no prije svega novinar je bacio oko na jedan band za kojeg ste možda čuli. To su bili Cockney Rejects. Premda su Upstartsi imali poruku koja se odlično uklapala u Bushellovu viziju, ipak je nedostalo još nešto. Osjećaj prave opasnosti nogometnih tribina. Cockney Rejects nisu bili tipičan punk band koji naginje intelektualnom presiravanju, teškoj šminki i modi, a niti nešto previše politički nabrijani. Njihova poruka je bila cinična prema društvu koje ih je razočaralo, nesposobnoj vladi i općenito podjelama, a fokusirali su se najviše na život u East Endu, nogomet, cugu i šoru. Bushell ih je spojio sa Persijem iz Shema koji je producirao njihov prvi demo, a Police Car singlica, to jest pjesma, je ušla u legendu. Freedom, there ain't no fucking freedom! Obzirom da Cockney dolazi iz nogometnog zaleđa, njihovi pristaše su bili najviše navijači West Hama kojima huliganizam nije bio stran pojam, pa je skoro svaki koncert izgledao kao ratište. Bližila se 1980. godina i početak novog desetljeća, a izlaskom Cockneyevog albuma Greatest Hits Volume 2 u rujnu iste godine i Bushellove kompilacije Oi The Album u studenome službeno je Oi ušao u terminologiju punka. Oi je također u to vrijeme bio vrlo popularan izlaz u Londonu,
tonu, nešto kao hej, i bio je veoma zvučan te svakako prikladan. Ništa neće više biti isto i OI će od tada biti poznat kao pravi punk, onaj koji dolazi od radničke klase i bori se protiv klasne podjele, iako i dalje vuče na tu patriotsku britansku stranu. Nažalost, uz definiranu terminologiju i smjer koji je predodređen OI-u su došle i neke nove nevolje. Nevolje u obliku britanskog nacionalnog fronta i problema sa skinheadsima, no to ćemo obraditi u sljedećem videu. Rani ulični punk predvođen koksparerima, šemom, apsarcima i jednim dijelom menasom definitivno ne bi imao takav uzlet da prilike u Engleskoj nisu bile takve kakve jesu, tih ponekad preuveličeno nesretnih 1970-ih godina. Iako definitivno inspirirani Sex Pistolsima i Clashem, ulični punkeri su jako brzo skužili da Johnny Rotten i Joe Strummer nisu baš neki heroji i da vrijednosti, to jest prave vrijednosti leže negdje sasvim drugdje. A jedan čovjek, i to iz medija koje nitko nije volio u to vrijeme, a i dan danas ljudi nisu baš skloni medijima, pogotovo ne ovim tradicionalnima, po imenu Gary Bushell je praktički poveo sve te bendove u neku novu eru, neću reći jednoručke definirao scenu, ali svakako pomogao barem u promociji ako ništa drugo i pukom upornošću zacementirao izraz kojeg svi danas znamo, a i koristimo barem ako slušate imalo punk. Punk je svakako dobio na težini, napokon je imao kredibilitet ulice i zaleđe radničke klase, a ono što je mnoge privuklo je ta iskrenost OI-a. Opasnost koja se vezala uz njega i jasna poruka vladajućima da im je odzvonilo. Hvala vam lijepa na pažnji, ostavite neke u komentarima kaj vi mislite, je li OI fakat tak dobar, je li stvarno tako bio iskren, imate li vi neku drugu viziju možda kako je ta povijest izgledala, i vidimo se u sljedećem videu, to jest nastavku ovoga, kada ćemo se više okrenuti 1980-ima i celome sranju sa National Frontom. Bok!